Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nina bendlula minti yamakhosi siyakhuleka kahle ngalomhlaba siyakhuleka emakhosini onke oswela ngiyakhuleka enkosini yami lapha na ubuni mehle bungena obunhlangu yapho umzulu kwabusiphophodla lavudla amadoda ilapha engibuya khona lapha ngaphansi kwenduna uMagwaza isigodi sami lapha ngisekhaya phansi kwedebe lapha engikhona engithi noma ngenza yonke into ngenza lapha bingelela nasizwe maqhawe sinibhekile. Awu siyabingelela enabendlula mithi siyakubikelela kuwe hlangalwese siyabingelela emashobeni esikohlweni ohlezi kuso dabezitha ukuthi konke okwenzeka ngawe sithe khulu khokhobe nakho sakha isizwe sisizwe sakini kwaSulu bayede sesibuyile sizwe senkosi yasemashobeni umzulu kaBhusha sesibuyile singabafana bombelebele sisibuye sinyanimema ke libe khona nani nizophamehlo nizobhula indlebe nisele indaba lena esiyiphetheyo siyabonga. Hawu nina mentonga yethu sikajama bethu apha sikwavela utaka sihambe ngesonto eledlule sifuna ukuthi kuphenyakale kahle yonke lento lena eyenziwa uMankulumane ngesikhathi uMamonga uSuthu ethatha isinqumo sokuthi kungcono ukuba eziyelela uma lisbheki lapha la kuthiwa ubani uNkosi inkulu kusobantu ezokwazi ukuthi azikhulumelena phela ngoba uSibonile umuntu wayebe esemsengela emithi lapha embophela amanqina eqamba wonke amanga lapha ngakho ke sifuna ukuthola yonke into ukuthi lapha ngoba wathi uMankulumane akakwazi ngoyami ngahamba ingenanga lengcono ulandwe isithole esokwazi ukuthi lapha yala sembathiso nenkosi isiphuku ukuze siwasophula kudlela iwudle lizosala la uma ngenzeka inkosi laba abantu laba ezithaza kaZulu zibophe noma zibulale babatonda lapha yana ngifuna babe uhlale eThebeni wenye ngayiphumula enzima kazini iphunga imkhonto ngalenkulumo engethula lesi sihloko azange iphele le yankulumo leyana ngifuna ngifisa baba ukuthi uthulele isizwe bonke ubuchule kwaMankulumane uzoveza laba abantu laba ukuthi sikwabani sithole yonke le nto besuphelela lapha eMaritzburg baba Ntona. Sezivile ngiyabonga okwathi uma uMdlunkulu uhlezi apha obaba besilo sisho cha kuzohamba mina uMankulumane esethi cha angcono kufune inkosazana ethile nje engakagani ihlale nawe nje kwase sesuma kwemana wayekhuma lenye indlu yakubo kohlokolo intombi yakhona eyayikhona umne wabo wayekhona lapha esigodlweni athi ubani usekhotha umne wabo kodwa iyona mahamba ugwini le ntokazi le awandwandwe kubo kwakho uMankulumane kwezinye izindlu zakhona ayithatha intozana yazi wahlaliswa nesilo kuthiwa kwaphela amasonto amathathu ihlala la ekhaya esigodlweni elawini lenkosi ngakho ke babona cha khona sekukhona yasihlala nogogogo kaMsweli mama kaDinizulu hlala naye wasehamba wayesadla amabele kuze wahlala esiqhingeni ekhona lo uye phela ukuthi into likadakwa kuSuthu ingonyama ingekho esenteleni uthi ke seyilapho ke hayi uzohlala iminyaka e11 le esiqhingeni Mamonga woSuthu noyise ondabuko noShingana belena Mankulumane ekhona apha yena wadingiswa wasiwa eNdulinde. Kuthingiswa bani? Mankulumane ishuthu wakhishwa lapho uSuthu wahlala eNdulinde wakhishwa lapha wasiwa eNdulinde thakasuke phakathi kwesizwe lesi isizwe simasivusula akasehlisi yena manje ke mase ehleze uDinizulu seboshiwe ke olokhuza oqala wakwabuyisela kwathi hayi kabuye eMaritzburg lapha udaba lakho lokhulunywa oMalimade namajaji akhona nezinto zakhona kodwa kwangamphatha kahle wasuka ngenyawo wagibela isitimela weza obehle eMdloti bagibela amahathi sebeya ekhaya kwaye lapha likhulunywa udaba basebekhipha lezi igwebo zabo yasithathwa ke isilo sesizwa lena sezithi ke uma yaqhamuka le lenkosazana le
yathola umntwana wentombazana oh wakhala umaNkulumane eyo umqondo wonke ongawuphikisekile kuze kuthiwe le nkosi ngiphikisile wabaphikisa uphikisile wabaphikisile wabaphikisa uphikisile wase eqala olunye uhlelo umaNkulumane wase eqoqa wathatha yakwamdlaloza uyona yazalwa inkayishana wathatha eyakwamagwaza engathi wathatha zaba u4 umaNkulumane wonke lo wala uMana wonke lo zakhwezwe emkhunjini zayale esenteleni batholakala le esenteleni amagwa wami lo mavuma avuma phela yeah batholakala lena yeah lena kuzena esenteleni sanje kuthiwa European Island yeah bakuthi isenteleni nasosikhathi batholakala kwabuka nabo emva kweminyaka u11 ngiyobona khona ezinye izithombe ekhona lapha lelo xhegu legona ingane abanye babantwana uphakathi kaShimana benomntwana ndabuko lapho yena uMamonga lapha eyibhunga ehlikihlekile emile lapha ezithombe lezi ezikhona lapho kubuka esenteleni ekuzwa lapha ekhaya ngicabanga ukuthi lapho ke kwaba kanje watholakala kanjalo ngizobuya kuwe Masuku yazi ngifuna ukuthi ngempela ugijima ujule lapha uphikisile lokho uphikisile wagana usene yeah uyangithola kunegugu nje lishisayo hayi open island open akibobodwa laba ababoshwe lapha yani yeah uyangithola laba uthini wena awukhulume ngalolu daba lolu mina ke nginolaka lo ungahlakane kahle kahle ekhanda awuveze lisizwe ukuthi akibobodwa laba wokuqala abantu ababoshiwe amakhosi awuveze lisizwe ukuthi akibobodwa laba cha lokhu okwenza ukuthi kwenzeke kanjalo lapha esiswini kwenziwa ukuthi amagoma amlomo umthetho wawo kahle kahle into eyayi uyayizwa inkulumo yaMasuku ngithi mina njengamanje kunamacala abheketulwayo kuthiwa wobani ababoshwa kunabantu abathole ngeqoma lapha kuthiwa ababoshwa lapha lokuthiwa akibobodwa abantu ababona baqhamuke emva abantu ababoshwe khona kulandwa amakhosi lapha kuleli lakithi lakwazi ukuboshwa okhulukhulu bethu bengamaqhawe hawunina bentonga yethu sikaJama yabetha phansi kwavelo linganaki la kolwenjizele siyahamba siyabuya siyayitona hawunina bentonga yethu siyabethe phansi kwavela udaka ungasani ngaphunga nomageba natsa lowo ndoda abantu uphonde lochane kuziba inkakeni nobhoqapho indoda ngesono katshana zabafana isaba zokubamba kulelazeke kumele lokho okunomthele uzingaza abafazi bena abawela idumane bofuna inkabe ezuzile simanculu sibanda ngodwa bengamshaya basimambatheni hlala kahle mntanami igaza lethenjwa suka lapho wena baba yini ongayazi iqheke kwaMasuku baba lapha ngikhomba ngomunwe ngifuna uhlale eThebeni ngithi mina sihambe lapha yani ngithi ufike utshela isizwe ukuthi laba abathwele ngeqoma bona bodwa ukuthi bona bazi ukuthi ibona nje laba babethunywe ukuthi abahambe bokhulumela isizwe bebuyise izwe lakaZulu libuyele ekhaya bese belikhulekela kahleke uyamthola emakhosini sebenza ngathi manje izwe labo njengamanje basitshela nje konke lenyakanyana simele kutshela isizwe ukuthi chabo laba lokho besitshela ukuthi akuboshwanga bona bodwa bona belame amakhosi ngakho ubatshela sifuneke benze njani asikhulume ngepolitiki kodwa sikhuluma ngezwe lo babamkhulu ngezwe leni enizilambi khona manje nizilamba nalo kodwa ukhulukhulu babefela kuzo zonke izimpilo lezi awutshele nase isizwe ukuthi ngithini isizwe lesi asasi ngempela ngoba into ekhulumekayo yoba sebenza ngathi ipolitiki eyaqala yaba nabantu abalweliswe yathi ifika yafica amakhosi ala kwaZulu efele iswe eselulwele aphinda futhi alilwela namanje futhi asalilwela manje njoba beyithatha lenkulumo nje beyenza ngathi iqala ngabo cha ayiqali ngabo kuyikuthi umuntu osebona manje usebona ngento eseswa beyisho
aphinde ebe nombone indaba yokuthi kwaqale kaphi abantu abakuboni ngani ngoba bathi befika abantu bafika isizwe siphethwe ngumthetho eminingi ingasekho imithetho yobumbano lokuthi ubuntu babumbeka kanjani. Baba siyathokoza Masu. Baba Tonda lapha yana ngifuna siwele manje na siyelapha siyohlala esiqhingini manje nawe. Lapha besibuya lapho sizothi masibuya lapho sibuye esiqhingini sibuye bese siyasuka lapho ngoba ngifuna kuvele nodla amahlahla namhlanje yonke lento leyo. Baba ake siwele siyelapha esiqhingini lapha ningonyama yayihleli nobala esiqhingini lapha. Lapha eqhingini nje babathu oyise babekhona oyisekazi ndabuwa wayelapho umntwana uShingane wayelapho nokwekwezwe esijele phezulu ibhacimsile emabele aphende kumfaba wayelapho kusho ukuthi mana baba ungabe ivaka khululeka njengami baba lolu hlela kulolo lamavaka bengalivala uhulumeni mayithanda ukulivala lolu hlela ungabe ivaka bunga iqhawe lakaZulu ukhululeke usezweni lakini. Ngithi wayelapho uNonkwenkwezwe esijele phezulu ibhacimsile emabele aphende kumfaba noDela Msimba unika amambuku umsimba uyidelile kwahlophe ekhulu wavuthisile ngabe umkhishwa nqabena angena etshene ethi lizomlamlela umhlebhulandwa nguza amambuka wayenza iqhele wayinika umnyama kanqanqelela induna kayise. Awu khona mfowethu cha baba uliqhawe elikhulu baba kahle. Ngesikhathi umntwana bese esiqhingini ke lapho uShingana kaMpande iqhawe elikhulu uhloko ibutho lakhe. Umnayi wenkosi yaseondini uCetshwayo ngoba uhloko lwelami indlondlo lami imboza. Ngaleyo ndlela ke walilwela iswe likayise. Laba abantwana indaba bayithinta ukuthi abantu manje bese sengathi khona abantu abaqala ukuboshwa manje bosha bethi basabalazi. uCetshwayo akasabalazanga walilwela iswe. Okhokho bethu bafa. Akophoza igazi emhlabeni waboshwa uCetshwayo ukuthi ulwile nomama ongawusuthi bekuyisoleso ukuthi uchithe igazi kodwa ababalwa abantu abasale esandlane igazi abolichithwa amangisi. Into ke mayese lapha esiqhingene umntwana uShingana benomnayi wakhe uNdabuko ngoba wayengemva kwakhe kwakuyimbonambi yena nomntwana uDinuzulu belapha esiqhingene noNdlunkulu bayakhona esiqhingene abantwana bonke laba ubhova Mshiyeni batholakala esiqhingini lapha yana. Uzalo uMshiyeni uzalo mama wala ulama inkayishana. Ulamkayishana? Hey wayiwoza baba. Manje ke batholakala lapha kubuya namanje sebephethe sebegoniwe. Yabo Ndlunkulu babona lapha ethombeni lapha babephuma emkhumbini belapha bebuya ke besala ekhaya. Laphana ke baba ngifuna lapha ukuthi ke kulaba abakwaZulu bonke labantu abalapha bahamba nani noNdlunkulu babo lapha emaqhaweni akaZulu imaphi ayekhona amanye ngomaNkulumane uba kuveza ukuthi base kumdingisile lokho ngamagoba amlongo esebewe lapha nendulinde ukubana babekhona lapha kulaba simangadino bonke laba nomlomo namaqhafu wayeshaya icilongo lapha. Ngiyakhumbula lo angisazi yena bahamba yena kuya lapho kodwa bakhona umuntu wasemangadini engathi wayekhona lapha esiqhingini baba izinceko baba lethe sikuthiwa uhloko lolona okuthiwa lokho ukuthiwa umlomo maqhafu wendobe wadutshulwa kwamshaya umlomo lokho mhlawumbe kusemadodaneni kaHlokolo uHlokolo wasala esandlana lo bathi umlomo namaqhaza njengendebe yamanzi washaya icilongo impi izohlangana lapha wayesethungwe umlomo washawa ngamangisi ngenhlamvu la umlomo wasulenga bathi basebemthunga base kusala kumaqhubuqhubu lapha emlonyeni bayeshaya ilokhu namaqhubu lananyakaza ibongo zakhe makhanda kandondo uvulumonge masibuye eyithola lapha elombhemi hawunina bentonga yethu siyajama yabethu phasi kwavela ukuthi sisahamba futhi siyethu sicela nje nihlale nibuke nje la siyabuya nje imizuzonyana nje imbala. Hawunina bentonga yethu sikajama yabethu phasi kwavela ukuthi awunina bembombo shemnyama semkungundlovu
ukunika abaqambo akho bazilahle ezofa umdleko basoshanga sisiphinde sabuya futhi singabafana bodlwane bombelebe babatonda lapha yana uma sukunzombamba ngiyambona uyabila ngifuna laba manje ukuthi ke naku kubuyiwe lapha namanjina sipheli igwebo lapha esiqhingini kubuye sohlelela ekhaya ke lento ke esibanga ukuthi ke manje ke ingonyama iphinde futhi manje isithatha siyadingizwa ke futhi isisiwa lapha likhona iTransvaal lapha na kwala seJohannesburg lapha na mawuye ePitoli yini esi umama ngawusuthu lapha na kuze ezeze ziyofela lapha indaba esuka ngoba manje sekuthiwa kuthelelwa ikhanda abathi amangisi nathi akuthelelwa ikhanda obhambatha babesezinsizwa ezincane babe intanga yakhe umamonga kuyimba kodwa ebomvu kaloku ubhambatha mdala kanti ubhambatha mdala ubhambatha ubhambatha ikhawele nje kanti insizwa umamonga osuthu wonke nontamnemithi basemdletsheni osalo olokhuza omsushana basemdletsheni ubani ntamnemitwa untamnemitwa uyazazi iphoko zakhe kulungile bawoza uzalwa khona inkosi le ubonga mhletshelo oseyilunga leParliament usesizwana sikantamnemitwa abantu baba omkhulu wakhe kanje manje ke mase ehlezi inkosi sihlezi igoti izandla ke ayisekho yenze njani sona kunezipana ezincane zeinkomo abayibo amabhunu manje lezi lisuke ibhunu elinye lizocela kudinizwe ukuthi anzaphoze nje ikhofi andaphoze ikhofi alukho inkomo ithathwe ezo balaba ababethathile kwakungelaba oshiyanjo nogwasheshizi ithathe ushize nje okhalweni umkwambathe umkwabalo baba asibulali inkulumo owakulaba uba umsongi wensimba ayithwele ekhanda nayo insimba sithwele emakhanda sobe sikhulume lokho ngoba bona abantu umsongi wensimbi cha umsongi wensimba ayithwale ibona abaqala imqhele labantu basithola ake abuye lapha baba mayisahlezi ngibona manje njalo ke ayi nabantu bashokobeza manje bahambe befuna ukuthi ubani ongasasivumela wathi ubhambatha mina mamphethwe ikhanda ngifunela mina ikhambi lokuze lapha leli khanda lizothelelwa konje likabani leli khanda le buza lo mbuzo njengalezi ihlanganiso ayi nabo sekhipha amaphoyisa wafela khona amaphoyisa ezomoya abantu abamnyama bezolalela ukuthi ukhulunywe bese bephuma ngale botshena abelungu ukuthi banibani amancemlana uhlangana kanje uhlanganisa abantu kanje indeke indaba yakho kodwa ngiyayeka le ndaba usuke siba ngoba ngiyayifuna lezi indaba izo lesifuna zangempela manje ngoba sesifuna ukukhuluma ngento zakaZulu manje ebese ethatha ubhambatha ethatha inkosikazi yakhe ethathe indodana mbona yakho indaba yakhe intombazana wathi wakukholekile indaba yakho mfana nenkosikazi yakho uMazuma ayobafihla lapha ngoba akasena ndawo impela sekhonje bafihla lapha endlunkulu afika ixoxe le ndaba ukuthi mina angizwana lento eyenzwa ngabelungu lapha ibuye ngonyama ukuthi ngoba banekhale ngabelungu zoba kanjani nabo labelungu athi hayi ngizoyithola kubona wakwenza lokho ngiyedlula lapha ngoba bethi mase bethuma ihashi lele edonsa ingqokumbane kusiwa eDandi lapho kunamasosha khona ukuthi awehle kuzohlangana ukufuna ukaqwa le ndawo enobhambatha sebemkhiphe ngisho ehlalweni sikayise babekuyise omunye magwababa ubhambatha maye kuzwa lokho le usumayebuya engathi khona ingonyama umuntu emhambisanayo uzowabuthelela ungqengqenqe owaya sinyanga ezosebenza lolu daba lokubeyihlamvu befika wasefika eqonda kwemzini kayisomncane wafika wabamba isomncane lapha umagwababa uvumeleni wena baba uthatha le inkosi wasekhuzo lo uyayasisa indawo ukuthinta umuntu ombiza ngobaba ukuthi ayiyeka usuke benendlela ezimnyama yeka wasemiyeka wahamba ke lo yiselo wawuphikela belungu ngabantu lapha eGreytown baphuma bema ngenyawo ufuna ubhambatha manje womanqenza ngikuthe iqale laze lahamba isenkosi isuswe la kwaZulu ilelo lempi yamakhanda umhlaba wonke wasuma lapha ngendaba yempi yamakhanda indaba yempi yamakhanda uzokwabula abantu abawu12 la
eRichmond nje uthaba imbele umgodi bathi bedutshulelwa khona bengamakholwa kodwa nabe bacasula le ndaba baba ujwayele usiqoqa mangabe asiphuma ohlweleni lapha ngizoyifula le ndaba la umkhusu loyana ngoba siyalapha ya ngisho singayikhuluma inyanga yonke lenyanga lenkulumo ayinankingi baba uhlelo olwaba abafowethu olwamakhosi olomama olobaba le ndaba ngoba inkulumo ithatha kusawuphi ikuseningizimu manje lapha yebo ikusa lapha baba ngikhululeka iyala uye ngokuthanda lapha uzobuya mina ngizokulanda mina ngikuse lapha noma namhlanje lingashona singayiqeda le ndaba yokuya lapha sizobuyela kuyo nasisiwahlama lapha ngoba indaba yapha bathi ngangayithola ukuthi umfo wamancinzi wayevulwa wakhusa kwayigqamisa eGrithano zibhinqa amabhe yathi amagwanga ayengafuna amabhethuwa umuntu uzogqoka ibhesha kangena edrobheni lapha eGrithawini khona baba mkhulu wakithi udakwa baba okwagijina kwawuthenga ibhuluku imfulu vele lo bhuluku enze ngalibona ngoba ebhinqa ibheshi amadodana akho umveve bekho wawuthengela ibhuluku lemfulu vele wayidina ngalolanga izinqe enezinqe ngaba lilincane ibhuluku ngasiwasayize ngalibona lo bhuluku ukuthi ngoba usengena edrobheni ebhinqini esuka lapha eNanda baba hambe lapha baba khuleka njakadula ngoba usuvele lento lena ebanga ukuthi ingonyama asidukile kakhulu esihlokweni ukuthi ingoyama iziye Transvaal nje indaba kani kabhambana nosiyekiwe umkakhe beya lapha nakwazi beyocasha yababa lapha umkhusi wesizwe lo esube susiye kushona lapha baba lapha ukuthi njengoba ubhambatha ke kuze kuye kulaba abantu baveze lapha ukuthi bazi badutshulwa bembisa imgodi kuthiwa malala beqhuyise ngohlanga khuleka baba iya lapha labo bantu labo khona umlungu wayenenhliziyo embe ngazi wayelwe yiphimbo Mackenzie wayeyumholi wamasosha ngaleso sikhathi wathola ukuthi hayi abantu noma bethi bevalelwe ngenkolo kodwa bephakathi enkolweni abayithande lento eyenziwa kubona base beqoqa ke babalwe ngezibongo zabo nangamagama abo labo bantu labo kodwa ke njengamanje angikulithola ithuba lokwasha ngamagama base bahambe beyomba umgodi lapha mase beyombile beloku belinganisa ukuthi bangakanani bafika kanganona abashayela phakathi amakhola nje abashayela phakathi yabo sizwe umkhulu wenu umonalo owenziwa abelungu kini kokhulukhulu beni lokho wayekwenza kini abelungu lokho ukuthi umlando vele usuke uthinta nina ngaleyo ndlela leyo kufanele ukuthi leli udaba eselikhulumayo lelunake akusiyo lepolitiki vele ipolitiki ihambisana nomlando ngakho ke awusithi awunina bentonga yethu sinamhlanje na awusithi hiya seliguqisa udaba asizukuphuma lehloko sika mama ngawusuthu ngoba vele iningi into futhi sikhuluma ngobalelisani sizwe esizweni maqhawa amakhulu awu siyafalelisa nina benkosi yakithi emashobeni siyafalelisa siswa sonke siyabonga ukuthola leli thuba kade kahle ngihlale ngigquma ukuthi ikhona yonke umsakazo emhlabeni kodwa kayisho lutho ngendaba yokuhlupheka kwaDini uZulu namakhosi akithi kwaZulu imsakazo ikhuluma ngendaba yaphesheya kuphela lokuthiwa kushada uPrince bamenywa ukuthi abayephesheya koshada uPrince siyabonga yasimeme sisiphethe sibuye futhi size Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi